Asante Mantem Buadini wo. Madam Catherine Clinic ya renyi na last tom. FD ya sheshe say jadi ka to imu agia tum se eye. Oti animudia me manfo ni bintina mo ne yira. Ebinu be from ho se me o ma asofo. Nso no mo nya ma asorema. Akom asante mamu a akonfo ne yedo do wasen. Nso boni ekoso no amro ben. Eya Christopher ene nkrambofo. Enti ye nya me so na nya nkwase anya me na yeso. Obi o ho amene wo kasa stroke a cheno. Wa ya stroke no enko malam sebra. Enti difo no nim to de yesu no de motia ba fie. Difo mu obekọ puppet so ojo obensa. Difo mu awi tramadol. Masa piao so ho adwuru ene danta de bibo ano. Mala Muhammad Spiritual Herbal Center. Ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenyamre enwura sunsumu ena osuko na ohaw eda oso no mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam wusika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa ana se ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedie Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu sini papa be na upe bi ashe amansane winnano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood
TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedimu All right, ya mo bibia kwaba edeba Kumawood TV so. Ya dawase so wa jembre na wo hwe wo kasafoni so. Dwumadi a wani gusu a wo hwe spiritual hot seat. Spiritual hot seat. I ne Dr. Mayazi and the say Jumawe. Reverend Dr. Obuabisa and the nini enkomo. Debia ifiada bra bononson pepepe and the Jumadi. Mufanche say ne time no ebiti e kakra. Mufanche mfidie ne de ye adwuma. It sometimes wa yibi beba na mode ache na Jumadi mi amede bro ye frame Eugene Moses Akwa. The donor frame Ochrozo 1. The only one in Ghana. That thing we Ushiame now boni year. Me 100 cities free. O frame of phone so cry now boni year. Me de send you mobile money. Ochrozo 1. The only one in Ghana. Yane Dr. Reverend Obuabisa Anna Etwetwen Enkomoy. It was spiritual hot seat so. Spiritual hot seat ye Jumadi a edesi wa ye ka hunhum nsem ene enhaban niama won haban ni dunsinim ne insuo like the to me be e wo wiase bia ye de hon komo na ne titiri wo ye haban Nyankopon se ye ndi aduaba no ne fa ahan no ensa ye ho yare ntisi ye tena se ya haban no ana ye be kirem yare kroeti misa ebia na haban bi kresi wo fikire ana wodan ano unim dwuma edi yare no ebi wo so enso na aduru eben na unim Dr. Mayazi tenase say ya ocheche sane amane nyina haban eni nwura a efufu wo yemfikire eni ye kwan ho yempatam nyina no ewo dwuma edi ewo nipa abrabom tenya Nyankopon se yendi yendi aduaba no ne fa hahan no ensa ye ho yare Mayazi tenase say ya okyerɛkyerɛ yen haban mu yare a yesa eni tumi a ewom enti wasa de wafidie na to ha no menyin free ha don hwe ba ko pe ana edidi suma dwumadie enyi wafidie ni free ha bia na yare bi wo so hunhum bi hawo wo wabrabom Mayazi ba be kyerɛ yen haban a pam sa hunhum no ene yare a aber sien so a haye no bia na haban ne bi wo yemfikire a ebetimi asayare no intimenyi wafidie ni free ha nyabote chuku netie ye amwa we beboa onua bi ana wabusua ni bi na ansana no amema Mayazi abam no ye betwa ye ho sima aba na se ye ba ye be kire ye be wura haban mu ne ye hu de haban etimi ye meka wo se Kumawood Training Institute enso baso live on 17th ya Saturday ochina week ana baso ti mesrewa se wo otifie na wo hwe ye na oni dwuma bia di a mesrewo se brabi ne beboa wo wiase de se wo ni adwuma ya otiti se odwanti ti mesrewa abra ne besua bi ne mboa wo ene ofifo ye ntwa ye homra ye ba ye beto aso Job training. Kumawood Training Institute. Say dear, ye nimu na ye ko. Ya sanso ade new programs kra and ede ebremo. Bosumi mu nida etoso edunson 17th April. Eye Saturday. Ye de eda ba ko pe esi ho. Akyerɛkyerɛ wo eniema wo ya ye nkyerɛ bi wo ba bia ada. Ka tai che. Ekyerɛ se ka akoba ye yusu atwam no. Ade na ye kyerɛ wo se na esi ede ye nkonya, ede gu ye dem, ye office, ye restaurants, any ba bia. Ye besanso akyerɛ wo mosquito spray. We
die eyasem de efie bie ni wa ntuntum nie enu ntino ye kyerɛw tuntum adura wo de be spray wo dem a entuntum bie ntimi nka wo wei esase efie bie mu obi firi ho ba na obesua saade wei esanse entuntum edi enya yie pa ye be sanse wa kyerɛw car and motor tracking device installations ekwan ya ebe fo so a wo de machine bi ebe hye car mu anase wo moto mu na afei baabi a ewo bia no watimi atracking no se nipa kura obetimi de bia hye no ho baabi onam bia no obehu baabi a onam ye be kyerɛw ointment for general body pain se o body no ehyehyew anase se honam dodo a ade a wo de be srasra so a ebe kokora ye be kyerɛw stretch marks removal cream yenua ma na stretch marks ayem ho bebre no me pa cho bra fa number na e de screen so no na fra yen sesi a na yen register 0244 294066 brane besua adura wo de be ye o stretch marks so a ebe kokora e de ama o afei so yeguso a ye kyerɛw tomato paste ye na afei so tomato yogurt se de se di entos eye tomato paste ene se ne se di entos eye tomato yogurt afei so ye nuanom akuafo ye da so a efrem se mommra na mommesua se ne se ye weed side adura ye de himura nyina bra ne ye kyerɛw kama pa sa ne ma we nyina na nyankopon ya adoma bosumi mu ni da etoso edunso 17th April ye be kyerɛw simple na wo hunu simple jumadie baso ewo Kumase ahodwo Atenga Junction baabi ya Kumawood TV wona anopa no nsia pepepe na afei registration no ye de ne nyina ahyehyɛ no nkro pepepe eye 9 am na anonso no ye de training na nkasa ahyehyɛ so acha no 9 ne ye wie ne nyina na afei baabi a wo bia no wasan so akɔ we nyina no uwia ye ma pen drive videos ni nyina ewo so enti wo fi ano anse ubo video na se ora fi bibia na wakai ye besan so ma handout no so ya twetwere bibia ewo mu ye be ma lunch ewia aduane a obedie eno so enyina achimbi afei so se wo fra chirichiri na wo ba baabi a obeda ni nyina so ehyembi ni nyina na obetua eye 300 Ghana cedis per training no eye 250 na pen drive enso eye 50 Ghana de sese wo ya ne se fa number na that screen so no na send the mobile money ema yesesi a number no eye 0244 294066 ubedi kan asende 50 Ghana cedis na ye di a register e di amount eno achi no se wo ba beduru ho a na wo di 250 Ghana cedis e di aba tua wei ne ye kyerɛw sa ne ma wei nyina fa number na e de screen so no na fra ye sesi a ne ye register eye Kumawood Training Institute wose eye nsano dwuma hemfie e beye butu Kumawood TV aba amansane. All right, yes, I'm Obibia Kwaba at the Kumawood TV. So that was a so Jibre now train. So, Peso Tea Moon Semene and Habai, get me boy, I was sitting them. That was it. Me, did you make the boy friend Eugene, Moses Aqua, Dodona Frame, or Chirozo, one, the only one in Ghana. Doctor, yeah, okay. I'm Aquaba Kumawood TV. So, Bibia boko de. Akopado, ogusu shirabe. Bibia na ho ayefe. Na me se nyankopon gusu shirabe. Nyankopon gusu shirabe be na ho me yefe. Wow. Doctor, last week could the fanya man bebre ma amanfo enyo ya resa bi kra fra ka say wow. Ade a doctor ya mo mo ne de. Say charge kitwa bi. Anya na ma nyankopon na ya ma o. Be do the farm so. Say nim die fu bi. Ma me be frɛ me was say the problems or the chine aka wa boba to frɛ o ska o kan kra na say oni gidie wo msa ade ni be ye ye no say yango sa na tene almost na na ba o doctor mechia rebe mechia papa mechia miska nyina kra dai asa na akoy say bible masem no bana na moje tu no 4 years bible say na a doctor for genisika what you say we are for genisika so for genisika che wa seska so that proposition is so do eska bi so na tare mi keke nti me gift no sa na akoye what you say nti ni wachia bre when did I say that asa wa pa ba say me kwa de me nko ba bia bi afi de be sinsi no sa nkofo na nyankofo fam so ye dai so wo problems ye dai e ma wo so ka say nyam wo so Freddy sa dance na nyam wo dance ni bebre na ho ye ka sie dia dance na tie ni mu a won nso ya entertainment ka no ye nya kwan kasa ma won omonte any problem nso me kwa
papa be boa me na last week ye be ko na say o niama be enum a this week we beka eno ye obi a onwo ana obi nso a owo sikasemu haw se bi oton ade a ye nto ana face oton ade kra wo hu so na boy say o tun se waton ade pa nso hu sika no obi wa ye boni dwetre na ahye o kan se obe bobo sa ne ama ne so nyina ne ayare ahodo a na nsen aba o man mu nimsa wo ye corona dro ne saa yi ni nyina bi ha ai bo amanfo pa enti o de ye starting free obi a ohia wo no obi ontimi ngu yo twimi da se o de topic was akase young discuss sai am say ade bi e ha bene aha o man mi so de wan wo a enye news but yen krom ha de se da yen amamra na yiti no akumafo kra be bo pressure beto so because I believe say obia no uwu a wo ma na say take over say wase ye dey it you know aware no most no they expecting ye ma and this all power na say awo ma a big issue na eno no nyina no so ya problems bebre what you say ne baba brim no otwa bi gu mu ko Gotaman secondary school ana e kan bi o ya abortion mo e bi ana Nyankopon che de tu ayiagu bi o chenchen na ayiagu afen so ne factors bi so ne say obi o ha na wode no adane okay what you say enti on ni kun hia spams ni timi nko mu na wakoyi mu mpo what na san aba e na obi so o ha na wode ne nan ba ho bat anu na silly okay what you say enti spams so nya dan enti mi nko enti ya kan wo asem dia factors bebre no nzu obi so ho so dia case be na case no na wa do me no say wo woda what you say no obi so ho a odi okoya opanyin bi panyin wani no case no say be say be yi na nti ni nyina ya de a oba ma so ya hwehwem ahun ye wo kwan bebre me bible ko kwafo the keys hwehwem me san ibisa atel na kire say ansa nti say hunhun ma ye hu kwan be fa so ya be ye be ka na ye hu na ma na ye hu ne ye dey ye de be ma okay what you say nti no efa wo asem de wo de ba ya so ya ko fo bebre na de wo matomi dan mam ze doctor within the mu edru mesu mesunya bo me beto me be ya na mo so Nyankopon de che me obu obisa no what you say obu obisa nti we say ze me ya meka se unimu abisa nti unimu abisa so me kire wo sorry nti me wo yi bi wo YouTube o Chirefo TV Facebook o Chirefo TV because unim nti no Nyankopon ama me de nti me be be kire wo nti no obu obisa no unim a no so wa je ba wo ho de a na sabe wuti ho na unya wo na wonhwe ma chi kwan bia na wonte me nka batene de Nyankopon awadom won ma bompu ni mfu wo Africa si so me nam so pie wo ufie mu wo hwe me ba cho sa ya wo nko ade a se ne ati bia no bia na doctor bi kura akọ eye scan we declare so de wa umbu no tinde nya de abawu bi wa ba cho frɛ no ma no odi an so be frɛ no ma no na waba na me watwa se na ma hwehwem na Nyankopon a wachem sa adoma chede no awie bire won an wa declare so won mpo no wo fa me so mo wo no ebeboa na won so wanya wo chefa wo de adonyam hye ama Nyankopon a ono ne oyaresafo no ono ne oduriyefo no ono na obo wia boz osu ono na otonsuo na sambo wia no sa Nyankopon be fa me so ma won so watruba ma obesu na ngumafo na wanse no gya hawo say ye hunhum say ye hunamoniu fabra all right we there mesrewa wasumu a se wa chinia pawo obitimi kodena solid dem anointing wo yera hodo benom adwale ebe dware no niam bebri aya ya manfo a still omumfa ayefunu no mayazi se bra na Nyankopon be hye ne ho animonyam mesrewa mentena fie number no gu screen no so no wo de frɛ no wo frɛ na obe jewoso ono obeka say yeti TV so sesi ade ofra bia ne secretary for bi ne befa so what I say but ye wia ye pon 8 o'clock a friend nkomo bia opese oni ni dibia oni ubedi na bibia aye fine ye ba be wie so aye be bia telephone lines na tum question bi wo ho na say asem bi wo opese obisa doctor ana yare bi wo so ne bia ya nka ho asem na opese obisa doctor say
obetimi ayama wa obetimi afre na doctor so eyiwa no doctor answer na no ehefa na wo ana afi so o number no sign for to drama but wa hema kokobin Kumasi okay Kumasi me no man is 0244 67 49 27 0244 67 49 27 me no man go screen yeah number no and a good screen no so no Fred doctor question bia na yare bia ha obia no Fred no obetimi nko ade a obeboa and say ye honhom fam say ye honam fam obefa na ontimi obeka cho se mintimi na minim say doctor so de nya de a bibi beko no so obeka se wontimi because mami yesi obi yare tre no to jemu a yensa doctor say bia ma mahu enti no minim say bibia ni ho a ontimi enye doctor yanko ye meme sese obi petre oni obi kwa akra wundru kwa mokra no wasikwam sade na ha emema ne pa ana se gu aware bebre na eno no so obi wasa hawo na ubetimi aboa no na afenso no obi wo a me yese ya se oti ase say eno so utimi boa because ha emema ne bebre me boa na se kura de ya sa patim okay one say na me wo ayi bi on fe long journey okay powder yi bi nam de abẹ powder a say o pese o kwa long journey o bu adwuma cha eno na wonom okay na me hwehwe ma na mo se dabi tambie nipa beko siweni ma ni so onom dia ebe ha dwe kakra okay nti no me bisa awrade a ono bo han nyina wo stumi no okay nse papa chire ma dia be ma be ya oya ebe gina no ho ache nen koyese tembia wo kwa ansa na wafa papa nyagobon odo nipa bie me ni no de me o chire me duro bi na due no wo ria dua no me ma wona wo ntafra me di ye powder na ntafra be 8 months na gusu wo system na wo de bo aduma wow yes once what I say wo no ma gina wo system no ma wo fire gina wo nan so enti system no ne ama wa ye weak na wo boss ya na wa gem esiesie ni padua no ma wo san be si wo di dem okay what I say enti no abnormalities na correct ni ma wo be ye fit say ne a na wo mrante birim no wo gina na so na sese mrante ne kura sese mrante bebre mo aduma wanya bia mfa emfa ne nyina ye alcoholic drinks ne nyina ye beverage drinks that what I say both the sugary ne alcohol ne nyina am problems what I say na Christopher bebre ne ya ekumom no e ya sa secret drink no nyina that because this of what is the mono alcohol there and not just about we but no so no indirect in the prank of am always sexually weak what I say alcohol no say too much and also create a problem okay what am gonna say enti akofa sa problems so so yaba but shiranka nyankopon say onu ya ohu sa yare esam bo ho aduro okay na wama ye nimdi a yetimi de hwehwe ne yehu ne yehu ne aka kire say say dia bedu ma yazi asoe eye powder ya say obedai benya bia atafro na ejina wo system no wo ni peduanu for 8 months enti no wo hia match na ene pa da bia obedu apese obeji aka kire driver say Messi enye bo na force yasiw wo na apese usi okay what you say na fe career no ka jo so wabra na utirim ye mrewa na waja what you say ni say de no wo ba ma so na ma wadru na wo nkote so bibi cho ni kuna na guy say jinia betima ye ni na wa ha me ha wa hawe what you say wonum say ma bia fi ase ta me ma wodem omo kai omo otaw o chesi okay o ya yi pe o say me homa bra second one na kwa ni dwane no sen che what you say say sa na mani nyina no be jaya sa e atete ni ngwase e dia wari jaya so what you say guy be float the doctor na fe me ewu twi me yire be sa me say into watch me atwema dwen dia betima ye ni what you say into one yes na ba nyo ba nyamso ni mu a no oro tiwa si abonten house boy pro ne beda anyway we get mine who pay ya na get mine na question no service it be so was sa enemo ho ne bia fa normal is 0244
67 67 49 49 27 27 0244 0244 67 49 49 27 Meka say woni mu ho say wonya ade ya wonya ade say si ade ya ma no bi so ya manager say na nkasa frɛ doctor papa pepedro me kuno me mpeze ma fa na chi but enkoye na me wo mu gidi say Nyankopɔn ne sa ne ndie na ade ado ma kyere na ma ho ti wo de ma madrebe na wa beji akɔ ampa say si aware mfie ade adwo ni ane be ma ye ketua Nyankopɔn afam so ama na duro ma say no bula matale no gina so what you say empega on the timpo ani funu no just say I'm sorry mpo no da yim na hu say ade emu apega emu atwe nti sorry dia ada asem ya dai ebeba nti aba ni ja dai abafie what you say your brother be tell me ya me kan I say Nyankopɔn be du kuma say ma ya hwe ama ni mpo a ama na aware ani ja pem because say no ebi abeka what you say ena aye nti ama say fiadwo say na Lord na yini nyina ekoso nyina say na wife pe nia eso na efuem ba no ntimi nka ba nyanka Nyankopɔn say Nyankopɔn ma no hunim dia so ba ya me introduce every ten no say when you akwesi me bi na me use me ma no use ni ade no dan one oba no say oh em bosa na no say ni ja ba fie wa enti so ni je be fie what you say enti na ho edro ho wo hu ya na hu ya Nyankopɔn ta bia me ka say oye nipa bia oye good architect no oye good creator what you say onimia hawa ye bekom as ye nyinko na ose yan wo ye no kra wo nimie nti on is all how na hunru so adai apa akanimdiefo aka nimdie ni aka ni obehwehwe what you say enti no sa bible aso no ka mo hwehwe mbe hu mo mpem ade enya kwawo say odi wani ene nam carpet issue there be you have to go deeper na won say Nyankopɔn abode no odi hie enya nsafo no yisire kwasiafo nti nimdie ne pa ko hwehwe na de aboa da sama what you say dimi da men na nyina na ye amanfo hawa emma sumwe ni enige mafie no eno na kwasi obobi betu hu asi wo say mehwehwe na Nyankopɔn fam so moa aman no ho na sumwe mra fie nti wo ka sexual weakness asem ne gula matare dia gula matare adro ni dia wo hia ne say wo be kan suyo na da twetwo na kawo na koba na kawo na ode ya hia suyo when you this week we de hia ye suyo now the can now the fa be ma no sa what you say on fan twetwe ode fefa adro no nko na de fa so say me ye no yo ba mu say nkofo twetwe a na mo nga release no so your how what you say no ja freshly nti na say ode kan su a what you say na de fa ho na bo say e kakom na e ka ba a che say adela start here dey ti na che say we no ye fan say me de no ti say na me hia say na be ye say ya say me jaya na say wa na wonim and obi nso of friend of the doctor the wife say the edu na ye nti edro da kan me ye ne dan what you say ana me so betim dia ma wadanfo bia yusu ana betim dia dan ato ho what you say nti u yusu na say udu target ana olimi no wajai what you say enko back bio so enko back bio because we no me ye ni enana no yusu ya nkan no wo abofra o sa asrama cha fo ay kete nyanga na e the fresh ni abobo ni para bo sa fe why kasi on san ko back view okay sana tini nti sa we na sana ya dru setting all right for we dey musempa o so we bema na se we yi ni ti sei ana se eye sei ya e na doctor aka no egu aware bebre ana ye mema no titru na ankasa no ye ha ma no bebre oba bi wo na tinkan wo akire ti se titisini fan no just watching gaga sana ne ho ato no enti se wo so de ne koye 2 minutes 3 seconds 4 seconds na che se o ha no enti mesre wa fre doctor na ne doctor nkasa o ne doctor kasa de wo problem bia wo bia de o ne doctor nka se wa yi ni nisa se ye tia se ye den o ne discuss na emwa na jiwaware no enjina ho na doctor hafe so yanko ema no so ema no bi wo problem beble e say fight say ye odepua eno so wo ho aduro odepua de sa me ana me ka say odepua no kra de one treating nteme bedan odepu
aha se pu ni be ka ho a na che se e bon kankan so one titi o de pu ana e be da ni o de pu okay na pu no che se enye pa wow doctor what you say enti wo twa bi na che se me man ka o de pu a na che se ginsem yes ginsem na no na ginsem ana ntra no ginsem fabre ya so ye what you say no ye was special doctor of how offered kwesi na afimi ama kwala me training se kwesi ni ya ginsem ni ge pu na e ba hwe so oya de ho ba ko ma che da dura within 9 days ni so de kukube sum na oba no ma e ma na odun so gu kra okay na fe no puo pa tio ni nyina twa what am gonna say aha because ya de bia e ha adwene egu aware what you say be bi wo ho a ono no onka na otwe ne ho ati say kwasi ama no kwasi a me de bibia meken what you say a me go da ka che say ran koyi enti ye no ono onka na otwe ne ho enti no enkrofo bebre won ko relationship but ebu ofre guy na guy nem frɛ bio nem ma o secret no bia na ye no okay enye bia na ye spiritual say wo de won ayi we ni onyama na say yi no ahemfie on koye what you say obi wo be free them wo be 1 week kra na still sent na so wo na me obi a no be da frɛ obio what you say obi wo hade ye ntan say na be bo afa no so no odidi aduan kra yana ka o kai pe e so ja aduan ni di what you say make us say me ma ni bia ko hia bia o minim so hwe se ye bia phone line ni tum se sia e se mo mo be kan me ma ne be kan doctor boss yi what you say nanso ma mi bi be hu aduro bi wo nwira bi wo maso ye wo no ka tell doctor say aduro we ye swa no ye kwa fuma na me na ba atia ma se dwi we ni be de ye ampanzo nyi no aduro ko tu bi da ni say aduro no aye tugu no ne doctor ma ya sa ko fa say aduro na dai aba ya de ma ona ono ma eyi impurities na ene niama na emana eda eyi ode pu ode fu no ni nyina ya de if ho what you say e ma de ne be dan be di anko what you say nti be ma ne ba afa nko bio bo so te ho what you say eno na se wo ya na fe e poti tell say na fe bo se be ma na start cancer what you say if you leave me I go die if you leave me die I'm going to what you say na fe orati what you say aha ti no organ ti hu jai what you say enti no e niama bia se eno organ ti hu jai na che se de dey correct na me moment ni hu jai na se ono no why ni pu no e ye dua na so se no abeda ne media what you say enti abeda media nko wo dia wo what you say eno na pese mi nua ma ni nyina dan bi okay what you say because say memma no who say e ma do yeah nti wunya bia no wasiesie ono pokon abafa so ya wo be bo na tenase what you say na no de nya bone Solomon kra Bible no encourage sons of Solomon so what you say sa adofo do wo ho a wotimi chechire wo ho e ma wotena e ma nipa obi a mehemu because ade ya na say wo dofo to do obi a be hemu na ateti abem na baako e kra di yawo e na yare bo no be bia wo de ready ma me bisa wo say yemfa say obi ene ni kunu wo ho ana na yire wo ho no pese wo tena ono nko ane ho a obetimi aboa no e be dia nkwana meken takika ne ma bom na eye both side what as in time ya me catch there and let sister be free fi outside no so person ni kunu be dia nko no se mi kunu tie o na me se fa ma konta ma na me papa na so me tell na won so be ya wono so be ya no na che se mienu no afa what as adofo bibiti adofo biti hia wo ho se me pese me se me pese mu betete eno ebedi anko what you say eno na nipa tirimu no nim se saade ne wo ho enti no se wa introduce anya papa na ama won a eye ahande na yi na ubo sa fe wan ko ye blood covenant okay na ko function so ya dai abrewo because wo nim u say ade bia wo ho no nipa no ne knowledge ne ko ka say ade we ye dai e wo ho aka de be ye obehu papa no what you say enti nka ma mienu what you say eti wo ho ase a hwe ye wo ayi bia nka warefo mie nko ware a ye de praye e ye manipa mienu no se de be wo mu ya dai enti da what you say nti nka no na nka wo ko counselor so fo no won tie ni nka nkrofo de ba counselor na wo no wo de saade na ma wo e wo no be hu ba kwa adwene de ntio ba ware no mkura se e ya mpa se odo papa bi no de ba ware ma na se material things nti no dai papa because obi a opa ware because of material things no sa ware no and survival
because life is not permanent. Say the biano when you say so go so. Until situation in your down a crabby bed. So jai. So jai. But that's not a problem. Some I don't know what good. I'm saying expectation. Ni power the marriage. And I'm our good. And then my relationship with the ego. What you say? Until when the expectation is in the cart here, a bema not to dono. What you say? Any our any channel. At Imagina. What you say? By a young side, the attempt Jan Sanade. At any. And it says, you know, the best solution I bet to me, I get our say. Jeremy, okay. And I am tea and once in a year. Nani ame Canada, Obano, Bediancon, the Southern Saha. The man so define all the woman running. I am running matter. And yet, Bibia, Biana, and yet a drop beyond and you whom and ye whom my ye, and ye nature. What you say? Aha. And Obama should be how to meet Sabem about home. Why ya per se? Ojai, because then wasn't so intimate. And also, Beman, all the before Beman on the Sabano, and that because all person becomes open. And I how? What in the dark? Sad the material finish so. Oh, see, baby, you. What am I gonna say? Wow. Sanity. Until I know society and I will be or Nim said, Druya, about a year dra, apart from no, Nipuno or baby, now by Marjo. Oh, yet, then, and no, will be a horse. Say, my papa, bonny. Say, your father said, so was so yet the one that say one traffic into Bomadi no tree, apart from me. What you call baby one, the bear man, the man, sorry, may I man to do. I'm sorry, Jean and Juan. Wow, you didn't inquire, Asia. And I see where the Asa were for no, and man, a mom. Yes, in our barn soon, a barn soon, who prospect my apart from one, would baby be a cushion, bear man, the bear my day. I'm sorry. Ah, Sam, of course. And yeah, Nina, Mema, and a man. And then with your minion, I mean, warrior now. Minion being say, wow. What is that? What they are? I know, Coberman was to say from. And so, no one be do what they are. What is that? One of our body goes to say, me, as I may see, apart from me, we couldn't be a pusher, and the bearman, and you. What you say? You said me. Now watch it and now they are put to baby. I have pound, you know. Baby, you're about to not carry out the netico. At the qua, I feel pa, one of baby cushion. The bones are faded. I don't know, sir, crowd down water. Oh, baby, I'm far. Oh, they say, what I told I water. And you know, Sergeant Loho. What you say? None of me be a wow. What am I going to say? Aha. Because you say, yeah, come don't watch them. Tell me, Jamaica. I have friends to see. I believe so. I didn't go on the boyfriend, not the Bakuma. Who said, we bet my baby, but the video girl. And also be found. One help you. Never depend with a goon because of relationship and answer our seminar dinner. To me, she was my own bonnet. Or if I see the moon, who bet to our sick kind of what I say. Aha. And you know, I word and ye pay and who be uncle baby. Son to partners can only to Tony, me and a drum and one damn I didn't know. And no. The best season, not on so much. What you say, wait, because we a Jumadia. Then you'll be a while, Anna, Nicraphone, or bonnet dam, or the new cozy, or the new cozy. Did then yet? Yes, I do, and then you're okay, remember, wait and cry with them quickly. Wow, will be how? But we want to know what house on prick. On what review, and I say, and I made a who could show a review, or your basa. There be a few junior day, Kubani idea. Could be one said any answer. May why be able to make sure Mummy and Udin am the shop. Why be able to so? Now may be able to coche or big yourself form. So on what you munibua, one in the world, and I fear you person game that fear could be a day. Or bad is that, Grandma, bad duty, or bad duty, I wouldn't suffer. That's not the thing. What I say. Could Kube. Now, what is I was saying? That be so I say, I didn't know. In the Kube, or more enemy answer. Yeah. What I say? Young people are to join, sir. Okay. What I say? Now, wouldn't Kube be our way? So, need a Kube. What I Kubeno? Nimi Nashahano. Eh? I want near ye. Okay. And then, one so. I want ye. Kubea, yet the car, what a bomb you know. And one so not yet separate our. Hey, yes, sir. But sir, I come in the Jaya.
wo kwa me fa so ya me yesa de na wo mbe ku saa ma wa na de kube ne hunu no e na ade be gya aware e na ade be gya aware me separate na we no so ye ka bom no ye ka bom Yankopon hu ni mi yesu no ya o ba bia o di bia de e ko se o ti ase kube no so no kube nso ya de flip customers to shops ya fan say me bia me shop provision store and I say that shop any kind of shop any shop bia na person me fair customers Messi uko bishop uko bishop na ko say wa chichiri bibi white na esen ho a say yekuba na yenkosua and every say or the customers yes kuberu so ya o pesa the customers na ba bia wo de ani no ba kire what you say na ma kire wa de ya o so na pa ko apa na de agu ase customers de ba sa o sa what you say nyambo kwa tim de no ono ye kubesa okay what you say kuberu so ya pesa obi bodama wa adwene boma anu aso ne ye de obi jijo na pesa bodama obi tete o how ana wa diwa obi na pesa bone dama kubi yes afenso oba ko ya kube yin na ye de wow enti kube ne de enti na ko ni your friend the tree of life okay what you say ye bia o ye ka ho asema ye adaje be boyen efi kube no sura be sinin na he nintin nso san ye meme nso ya dai adru what you say enti kube de emfi odoso sikasamso eni ayi no masa o ye ka kube ho asema what you say wonem se me na me ka asem ya kire obi a we de me de chew na ba me chew bi obi a anansententan eta kire no se nkotwi wafa ayi gate ya no yi na obi so abefa se obi so na anansentan dai afa na nim sa atwe obi wo kra kegeti ya nipa bebre na mo kra yes ya ba ha atwe ko wachi what you say na a sending message to the kingdom world na wo monitor what you say o pa se catch sa spiritual ayina ya esa uyeni obabo kube no mpacha o be di ayi nadewa na be yi kube ni nsu no wi apefro water kakra bi na fafra o so ra fa horo anim be shall 7 days ta kwa asem na be jai be jai wo de dadewa be bo nani no na ne tire no na wa yere se da abo modern ya dai apie ahwie nsu no o hwie nsu ni nyina wi na the Florida water okay Florida water kakra ya dai aso o do so ra no pa huru and nso arbe huru for 7 good days why you free wow what you say doctor na haba bi wa ha me nka ho asem kakra na yembie ye phone line ntuma se ene yemre ni tia ye kakra highway and nso ye de ton ade ehun ye de mpa in fact we ye spiritual thing na highway wa mbo ne kashire fasad ne sisu a aya na na de but highway as soon as I be born in Kashire, e de carabash kura bisi so no. So we are software we adwuma. E ma power si ba ho. We no thing. Na we de kan, we de kan susumasa ho a. What are about we friend susumasa? We susumasa, susumasa nyina gu. Nyina we na ye king. Yes, we na ye king. Make an once a man na ye nsore. What am gonna say? Enti no ko ba bia ye kra no. What do you need to kwan? We adwuma abo na mane obeya ma osesi a oti ase enti no ye woni nsa ye wode ye 9 oti ase ye woni a eye 5 eni ade ebia na adwuma okoya we de obeti na na meka spiritual marriage ho asem okay because grofo eba maso ye eni ne nipa wo twetware nyina tukwa ka brochire wo hu ho no nyina no ni nyina ko begina de ba ko so spiritual marriage sa spirit no ofe no asimodoso no ho yeden na sa spirit we na abewo spirit mi mbia wo ye ntafo ba ko ye be ma ba ko ye oba ni o friend succubus and incubus na adesa na ni oyo oba ni mom no adam be ma no ni ma da sama da onye no ho ade ntu ahwe e ma ma wo fo one wonder free o wi an wasa sa woni ama dai aka ena ba ko ye oba ono adesa ba ni mom no adam be ma what you say entinu sadi way dai e posua ubon say tambia no promise and fail entinu so be can promise of disappointment no no sa niema ne setbacks are the source ni nyina ne say a spiritual marriage what tim break say gba
What's that near man in Akasi? But I say, all of a sudden, near man in Akasi, not near my costume, but we go just get through. Into your 1 year, me pa. And you know, Yankupada Roma. Make I was seeing him the other, but let me say, and son of spiritual marriage. Who bet him a break? And I crowd Bible. What I say, both for Friday Raffano, and actually a guy. No, the breaking of catches the side much the way. A breaking every spiritual and evil and demonic activity. What I say, and no now by answer, I had a chill. Now spiritual marriage and also no. A bit as out of the want. I said, Sebi, Wako, where down I good near man. What I say, who can win another go fool? Only a summer back carrying as a some crown. What you want to say, Sebi, and for a spiritual marriage. We watch our as all of us said, what's a mean what you? Who be answered that? What's a yahi? Only Nipana will bear 4, 5, 3. What's a Jawa? Who bear can't. Sabi, also something that. To work as any player, something, or who has a 1 and 1. Now, what's a Cocosana, Nama Soran, Chiana, and Nabia will be a Michio. Nanny parent to me, Cassie, but the Cacran, I want to know what you are. Now to say, baby, I could do no. Baby womb. What I say? It is a 1 Triana man tam way there, and now 1 man tam Mukura, Sawa and Liguanasa. And who was asked to come out but your phenomenon. That's what it was here. And now, Tim, my friend, I'm in Shroud. At the other breakers and now why they at home. For being so spiritual marriage. What I say, 1 gay who shall now send a pair. No, you could now Cosana. Before I do a baby now, spirit in a train or piano. If you know, piano, out the pin, what I say, run out corner and made it. The friend runners are now couldn't one country and no spoke, Papa. Papa goes a man and then worry. That night in the Ranada, spirit and the prudence are better than a papa physical. Wow. What I say? And the spiritual marriage, Obama, and then we hear more. Because when you break here, the panel, what am I going to say? Aha, intimate so will be out of phenomenon normally at 0244 67 49 27 0244 67 49 27. With them said, engine and the two compile bono. So, Papa break it when you break through. But that was always spiritual marriage in every one. When we are break through. Young Chrome has on the doors because you do fun, you do a year, and once soon as I spirit in the unique say. Okay. Yeah, what are your possessor? But at the same time, we quite a year now for a year said beyond so near there. In Israel, I pity them. No, say Bible can say the lack of knowledge, you know, and to quite this way. We do a person and years said beyond with. And I'm watching Mamma. Watch a mamma. No, was a Sabbath and I was a Pataman and another. Into what spiritual marriage are they? Into not kind of so you're quite a year. Ukwe Monsieur, before the fear Monsieur, not a Yisu, Yawa. Ensure you no more day. I purify me. And as I obey do fear, sir. Obon said, as so we year sat and now the same boss room, that was you push out there for them. And then in a guy. Or shame fear no, but we have Sabi, Nika tea. Obon says sent to be war. A year sent Tamam, and a yes at different. Yes, that's sent, you know. And then the demons, are in charge of spiritual marriage. And on pay. Okay. What am I going to say? Yes. And this one break camp protect you one. Tell me, as I don't know. A bit witchy. What I say? Right. I say only. Wait there, Doctor, I am running. That's a ne. You better say my doctor, Bania Betwaso. But you see, I be now question be our person beside doctor. And now you are really well so. Who person beside doctor? Me be me phone lines not to. Never doctor na. Bisano no nyiwa no ebia na wasem bisabia ese me bisa na men bisano enti no number no ne good screen no so no phrase sia na ye ne doctor entwetwen komo asem bisabia be bisabia doctor be yiwa no na oso ho ato doctor sia ye fan se me hu oba bi me ne je ne ho pa me pese me ne netina na say be our cause spiritual marriage one is wa on makon kwan e ma me ma no ye wade a betimi aya e be ma me etimi anya oba akro. Of course stand dey bebre and the doso what you say e no cha no cha me no what you say na cha me no so a good intention na cha say o pani pani what you gonna say aha enti wo ba na ka say spiritual marriage enti me ma wade a e be ma na wo no that's when what me di ni so. No way we need panel. Aha, Sanate. Job and the breaker. Hello. Yeah, good evening.
Udini baby akase free. Friday. Okay. Eya no low TV na ma me kakra. Na mpacho akwa question be na pese obisa doctor. Question be na pese obisa doctor. Me pacho se ofra no low TV no. Na watie me wo phone. Hello, good evening. Okay, and then I pese obisa doctor. Hello? And then I pese obisa doctor. Bepacho doctor wa ha obey you no why? Hello? Hello? Good evening. Udini baby akase free. Okay, then I pese doc ubisa doctor. Wa now ni obabi da. Obabi now chance wa de be china ho afo. Also da na urim. Adebe china ho afo. Doctor wa ha obey you no why? Hello? 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 Doctor? Or say, hello? Good evening. Good evening, baby. I can say free. Okay. Then I pursue beside doctor. Okay. Doctor, how obey you are no? Why? Okay. Doctor, what's it? So be. Yeah. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, boss. Yeah. Would you baby? I can say free. Friday. Okay. Then I pursue beside doctor. The patrol, we need to go. And I'm I'm again at Owale. I'm also we want some training you couldn't be. I'm a one of the manager, I'm a very I'm a one of a packet of my phone. Hey,